ne-under yobaba yabo. So nje lonto leyo iyanyanyisa ke leya nja, iyona nje enginyanyisayo ke leya nja le nje futhi vele le nje isuke ihlekani vele iyanyanyisa iyalaya yalalela bayihlekela nje zalela bani uthi vele iyona nje enyanyisayo kwabafana bakileyo lenja la niyibona khona niyikunsule lalela iyanyanyisa leya yabona yinje nje wathi azuyithole iyonyanyisela ama-ex yabona yabona i-ex mawuthi ibhedelwa impilo yabo kuyayiphetha relationship ulandele nja online izohleka ya bafowethu. So ke ilokho